सरकार हेतेङ्गु सामाजिक सञ्जाल छेलिपिन्त क्वातुके तेङ्गु निर्देशकका विरुद्ध युथ काङ्ग्रेस शान्तिपूर्ण बोजायात वंगु शनिबार या माथिघर मन्द लागा थिथि जाजुयासे युथ काङ्ग्रेस बोजा यागु ख युथ काङ्ग्रेस नेपाल लोकतन्त्रवादी ल्यामतेगु पुच ख थोप पुच नेपाली लोकतन्त्र यात बल्लाकेको नीति ध्याजनाचुङ्गो दुसा लोकतन्त्र व नागरिक स्वतन्त्रता खे वकालत नयाना वयाचुङ्गो दु लोकतन्त्रात्मक समाजवाद हेजागु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य या नागरिक स्वतन्त्रता वो नवाया दैगो अधिकार विरुद्ध अंकुश दैगु निर्देशका गुण हालते नाले मोफेगु इमुगु धापु ख थुजाव कथया नागरिक हक व स्वतन्त्रता यत केकुंगु निर्देशिका सरकार लितमका तले तक थिथि बोजायाना तो चनेगु युथ काङ्ग्रेस नेपाल ख्यासो बिगुदु सरकार तयारी आगु निर्देशका न्याता धासा सामाजिक सञ्जाल छेलिपिन्सँग चोइगु लाइक कमेटी आगु हुनेन विद्युत कार्यान्वयन एड अन्तर्गत सजाय फेमालिफु